Ni sambulan na wekanda na ndo batotok maya na nondanga una ni Wakikeli na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. And wabidi bina wali uwe na nondanga unongo ni Rosati ko nonda bulangi na minista ni Marama ngone ke na Boluti ni bulan rabun-rabua merse ni Puniwanga ni bulan binaka. Dan wambula talitinga wisi mimbuka raw indo talangan na ibolesilesi kang wali tinga na ministeri ni Marama ngone ke na Boluti nimbula rabun-rabua nimbula binaka termatakal Nimbula binaka. Binak lebu sariti ko na kena bitang notaki na non teori labo ni bebuke na wekanda era vingomati ko na bebuke may natambana nimbula rara baga warungi ena ministeri ni Marama ngone ke na Boluti nimbula rabun-rabua. Kimro na Marama minista kero ni bombul matanga bir na wekanda ndo botomai kero ni ndotel ngani bomadala membeleta na tambahan ni Wingaravi wani kiana minista iti. Bina mbula bina awet soni ni mbula bina abarorong ci amay na nanto programo na single bina ni uwa. Matenggo ba bina ni soli na ministry ni Marama lalai wat ena Boluti ni mbulan rabun-rabu wa ndo ngauna. Memay ba matata imbe ina so ulutanga ni Wingaravi tio ina ministry na ngonongo na tulo tambanon irona biba madala cho ina bio ani na singa ni uwa. Matai ena babui aondra bibu data ini bibu vera rurungiti ona ministry ni tu nango itu menate onda dana bi itu recertification program iya nuna ilachi eba programo atiti ona bibu eni matani tu ina ministry barurungi ona ministry ena ba programo ngo ndua dana be a poverty benefit scheme and dua disability allowance ndua penseni enai apa akian protection allowance. Viratongo engi babo ngarto disability allowance omirangandre vi merba ale fomo a certificate ni vi babo meroni matata tio ine na matni tu ni ratarati o ilabo ni vivu engo era sembulati o era ba engata ina ti o ilabo ndondonu merbu ina. Ngo baleta ni ndongo na balabu itu bingarabiti o inango itu sa mereda swakisi ni soira sabanga te ina ti oi labu ni bibu engoa asenga ni tondono merbu ina sa matembe ayani o mundondono mebu era seba enga te ina ti ngai labu sombe awe o muma ai na ilebu ni certificate ngoa nangi ba madal tena tombe o semia ena ba matela lai ni ena data ya data ngoa ena arua abisau ni bange orto program gortu la wata kedi chona ndanga program ni biso ni bangengo ena to itai oira tarai labuti oina social welfare mena Westpac mera to itai na BSP elebura loma tartar cho ina serna numa eba senga ni visa won rembange werna senga ni taraon relavo na bulango mai senga ni tontono to itai ni on rambange na BSP ena ba tawira ando indo ilebu ngango ni so much amatani tu allowance vera yang tundua vea walus ngabul awalo ndolu si vea walus ngabul awalo ndolu lewe bit yang garabiti ona ministry na ni social protection na ngauna kede soli ina ilabu nambange soli talcho ngai vida milioni vea tolu chambe a milioni soli chi onambange a commission me somi ina ambange na ena vata ina ti on resomi rale ni banwango sa da bandango nango asana numa matani tu me to ita imena Westpac ina BSP ma muda atio ina bisau ni bank account nangon ko bira itu bingara video ina beba andite ini ranga o ira amir na numa eba era senga ni bisu te non rampange ursa sing taraon relavo ni irna tarach ngon relavo rawa ni rabisau mi chongan Westpac mai rawa na vida nagiba matata in talchi o semi witu bibu ena tambanango ame barorote ina beira via bisu te non rampange mera nangarabi na ti ina ya en atolu mbe nga top up atolu ni program lebo be madala ina ba lele ani sembera ni tonge wa elia yani top up bibu eni matentu Australia si be vito milioni $1 me bu ina oira tarai labuti oina disability allowance or to poverty benefit scheme wate ina can protection allowance so be lebo be ira tarai labuti ona noa na mathongo wate ina alima ni singa ni bula September na reda ni tumbudae ay laboratory mambaleta ni dachi a top up ngona bula rua ena bula rua nga oti masa na lestale na ilabong aranto taratu may manda wala la sarawat soni ma tolu utuni dada lelewo itu dabati onangonango
Viva ararama taitio ina, viva ante taitio ina na singani ua. Nano. Na wali usar marama minista turang matanggal sim. Kirini tu sa taramandangan na imatay ni waswasi ni vital no. Pinabalib na vika nga sa may pamadala tayo na marama minista ni marama angoni kene voluti ni bulan rabo. Ni mataya na vika membaleta na recertification Kila ni gitig buno January kitu sa may baitay vitigo na ministry ko na kena kay bagiti ko sa kena baka buiti ko na itugutugu weekend kena na leoni bonu ay viti enda turti ko na ilabo ni bibuke may na tambana ni Bulararamba sa na Ministry of Women na social welfare kila ni bahasala tagiti ko may na tigo buni ambak na bulot January ni ono na bula na kena na didibagiti umay na kena binakati muni baka buya na labo ni bibuke ni matenitu ako ni toro tingore ko ba madal tino na marama minista tino ko itulu na program na poverty benefit scheme na can protection allowance pati na social pension scheme ya baka dori tumay no mani ona na bula sa may dabo na bula o tune na katulu sa bula ni singa uchange may toso itale etini na singa may na bulo tulay may dabo maya ya nanguna may dabo kina na kena pakabuiti na nung kere na recertification nyo semata na recertification pati na transition ko ba madalat na marama minista tunito ko na recertification wira nga korsa recertified sebi kimuninga na sa valewena na form ni biba kubui kimuningo sa soli na da munita nga berto na daw ni bengarabe ng bangke irango na da muni na ngeli luray ko na kena tugitaki na nomuni account may na kebakani na nanbiyan dola account wana BSP na soli bi kimuni na bibakan doni muni dola account beleta ni sabaka buye woti may na nomuni kere ni may sema tiga sema sarti may ni kalimuni singa ko ba madalo tigo na singa nano ni reda tigo so na lutu tigo na non rabiso beleti rongo rasanga ni baka buye taka na non kere Rusetiaw turang matanggal kina marama minista dari na menan do mandangan nating mulek ni beri na gaiba ko rita liti ko na bitan no ngono boro taki no ndangaw na ni baki keli and na radio Fiji wana na mo biti kina FBC TV. Nandang ti ko ni baki keli na radio Fiji wana na mo biti kina FBC TV romay nanda bulang iti ko na marama minista ni marama ngwani kina baluti ni bulan rabun merci ni buniwanga ki semi bukraw iwal sili startal nga may na ministry ni marama ngwani kina baluti ni bula rabun turang matanggali semi kira mo ni bakuri talman dan mo ni pamadal ina samaya do na nungu pamadal ena top up ko ya ke bakayo senga ni balewena na form ena ngona yala tai ko sa yala tai gitigo ena may vengu tu baka wawa taro bitu baka wawa na nomuni viso me na bulongo solitele tunga ni nda vitalano tingo may na lamani on na bula saweti nda vitalano ataka tingo may kina na itubo na ngona yala taki kondondo moni na pakuta may kina na fomongo sa may sibi na ngona yala taki na kachini ni singa ni bulo tulay na kena may tosoy sangay solitele tingo ndo tale na ngona ya may na bulo tulay bulo kosita bulo September rona bulongo isolitele tingo abike muni na leni kono abike muni na sembera ni bakila na ngonongo ni may tuba kawawa se taro bitu kawawa na no muni be somi koya muni na ngole kinando na boli bola ni tambana ni social welfare bole kan dondo bike muni ili ko tamay kana no muni fom si solitingo ko na ngona me ata na bulo September na itu mbega itiko na bulo kotoba mengay ta na bisomi na bulo kotoba sa nanumiti ke baka sa niya gamay ko bari ta tigo na marama minista kumbang ko so saralian so sarangol so saramate sa sang ni sembulo tingo ano nan rela po so mbega bira na kan rese banga ta tigo biki muni na sona itu tugo dingo mitiko ni so era sa tigo na era sa vale fumuti mai se senga ni resetori la belete lebu na kai didi bata tigo na ngonongo au kiriki muni na kere tigo
muni ngole kina ndona vali bola bola kan do wiki muni mertoli ndike pa manda rotona velisiles ni eroso bukan ni to bola viti sana tini kaba roso bukan na kena vali bola muni ngole ndona vali bola ka wiki muni mertoli ndike pa na velisiles ya ba buna na kena lenga na no muni bisom bete salurai ni so era tigo ibiti lebu rale ba lefu musara mo buno lebu so era tigo sona be ratigo ni ibiti lebu rale ba lefu mo yanuan ko ya na be lutu getigo ke ba umbula tigo sa ba le fomu mai na fomu era na yato ke mai bol liu kanga meta ka mena ga indike ba malua ena sanga ni lutu na no muni bisomi ke ba ka ni sa ba le fomu muti mai komba atram nak matata tigo na itu ya biki menina wekanda na ndo bata to mai en nonda i wasini ngonongo bada mai na fomu ko kani vivo inguri e vida tudo ka soli ke na vida bada vida sa dingo mirawa ke na kena ese voti ko merna bosuka yani se mundo na dingo bina Watsoni na ora ke da abu 80 ona ilavo na ministry amdondonu merva ale fomu vitu sanga bulu abito undolu 500 tin arua. May bina vitu sanga bulu abito undolu ngo itu sangi taranga ono sanga bulu arua undolu patata. Enembal se bocha ngango me itu mera vitar tarme itu era vesivie ci oe de undolu waluan rau sember serengani rambasi amai merme terando fomu. Vaundo lualuan rau versa auta fomu sember ni rabasu amai ono an rau fomu chovi itu sember ni filta iba oti enem balmbale o irango vera sember ni filta iba oti itu na bitar tar chovira vera sember sarangan ni mbasi amai mermiterando fomu ngo irna ti ona kisi ni rasana senga ni bisomi na bulango bate ina vaundo lualuan rau versa auta fomu sember ni rabasu amai o irtalngan go rasana senga ni bisomi na bisomi go ena animatio na tuba awawa elaborando tarana vibula medo bani itu tarafomu eba itu sember ni tarando afomu na bula o oktoba wira sana teminita imai na programo ni vivu animaten itu ena imbalma eba erangi veles mai merma itu una na bula oktoba sio novemba ni dondonu mertere lavo wira sana apply tale itu sana ge reida tale on rakisi antuntua dondonu mertere lavo sisenga nangonanggo se adana tumbebi itu a suspension se suspenda itu an relavo nanggil amai bula ko to sana terminatai mena system tangu tu bantu bakan tua na wali besar ni pamadala ni tangi ni sana mata tiga ni bikim ni kanda na ndo batu to mai non nangonanggo turang matanggal ke baka ni na bi ba kureta lendo ni pamadala ina buku ni ulu tangan da bitong no to kinong na wali o be ba kuritunga ni pamadala ni kena besok tagi na may nambangge na Westpac, kinambangge na BSP nangonanggo nangona sa may kadiboy kina namatay ni na bulo Julay na kena mersato kita ki na may nabulo na may nambangge na Westpac kinambangge na BSP ito ni tugutugo ruwa salapata tiumay ni tugutugo ngo menon rending by choice wira merending tak kiba kamer salande mai wana BSP na kamber ngai tigo wana Westpac nangon sami oti kina na bindin din na tia na Westpac ko ya sana pakatanggare da kini pakatabadab ko ya ndondon ko ando sumuti na matintu ko ba malal tino maramin sta Kongo ni salande mai na BSP sa ro mai bindin din na tina BSP kina matintu kimbale na ibakatabadab ke se kondo labaki pendona leni buno meso masana somo ke vitu na mateni tu ko magal tina maramis ta ruteni tul na milion e la bando soliti kombe ngaya na kaitigo ena buku Westpac yo na dingin non ke ba kay bina ka bira mera tinga Westpac mera tok na Westpac ke san na mananu mera lande mai na BSP na ngono ko sa ka sarutunga na sa lago tu na tubutu ni bengara beberto na BSP kita na mata sawit ya sisi na itu nambangin na BSP na non ramai bisu takati na non rakaun mai na Westpac na BSP na matango sando ni tubutuba sabaka dora na tambanong ko na ministry ni maram ya na sala ko na bingara bitaw tumba ninda tu vitalo no sartungan no ko asami tigi buena no
Vira kede na tikongo suba tu sa tigu mai lami na kalimani singa mai na singa na noa me adava ni mataka tu la singa solidio kimbale vira kede na tigu na esa sa lami se sobi na tigu na esa sa ngora vengo le ni merlin dola bonon rakaun sa daka tigu mai suba na hol ni katolika anggo ilang na lami catholic hall na lami taun ne Kusut ya utur ngamatanggal kina marama minista do talamandana dingulak-lek ni berna ngai bakuri tali tunga bital no ngono boru taki no ndanga ni baki keli na radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Nandang ono tigo ni baki keli na radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Sana to sarto na vital no nandang onongo turang matanggali semi kero ni bakuri talamandana no ni pamadal. Na valebu na buku ni ngo na BSP center korsa setup taki go korsa daga tu me bukir na len bonua mereka kuni ngole me nambange mer mai baka sine itartu nambange koya sama na numana minsti keran kerero tu na BSP be baka tigi na bengara be mer sangara be baka tambakin dua sarangakina o ira na turi labo tigo bana mateni tu koya u pamadal tigina weekend tu isubong kontine ni nanga bitu yaki yo sa tigi bu mai lami tibu mai lami a weekend tu keda na tibu mai namboro me ada mai ngo indele na bes sarawan ni tunggara vika ke baka sorang na numa mera tuga ni sandongo na sa sain sandongo weekend tu na numera ngoli sanda solitel tunga na ngalala dini nanga itu kita gi mai bango sanango yo sa tibu tandola ya mai lami bengara be na mavango tulesinga weekend tu mai lambasa sa tigu undola tiungo isu brilpak na rarale bu mai lambas sa kaya nga tagi sartunga na ngonong ko tigu bu mai nano ame adaba ni mata na non rangara bikar tutu ikana bele silis ni mbange patal ngakin na bele silis ni tambanongo na non rangara bina leni bunu na bugu ni bisa uni non rambange weekend tu mai nandi ya daga na nandi civic center baka authority ka wiki muni keda na barorong tiu mai na buno batura na batuleu takati una bengarabi ke baka banana no tiu masale visa una no mbange mai na westpac na BSP na bengarabi sabaka authority mai na nandi civic center weekend tu mai lutoka na no mi tomanda mi adaga selipak sama ni mai oti ni minute sangai bakandaro embeleta na nraki sama ni tugita kia na girmit center lutoka girmit center kwa savaka tika na bengarabi maimba ndona setup ni bengarabi ngo ya dakati na Gujarati ground na lomani tau ni maimba weekend kede na tigu boleka na bibono kede ngo dangolen na bengarabi ya dakati lomani tau ni na bukuni na lomani rarango artu tiki na belis ni mbange bat kirto na netu belis na bukuni bengarabi ngo weekend to na telebu reoni tasiri bengarabi ya dakati ngo korbo lomani tau lele korbo na volleyball nga na Waimoro House edha tiki na bengarabi ngo to tiki na rural banking weekend to na te sana telebu no te kinto na tiki na mena ndo sam wa talan kina wani mbuka mai bango mai berata kinto na bolet menu surke to so storani ngole ni vai korbo edha tiki na bengarabi patal ngaki na mai bunindawa na apa na itasire na itasire no na tiki na kede me deka edha tiki no na bengarabi ortu sendona sandona madango na kena ba doriti na bengarabi patikenda tunga na tiki rango mai na sinu korido me ada ni no suri asare wela sawan dole bengarabi edha tunga na bolutu ina Central Christian Center na kena hall ikana CCC hall e baga authority kana bengarabi batongo ke baga ni bana na nutigo me bisa no muni bange mai na BSP ina Westpac ina BSP kedengo na bonu esa vaga tikina na bengarabi ena ngonongo ena ngai to kital akina be natuke ni tawu natuke ni regiraki wakina natuke ni sabu na mbowalu nonda be tawu na leke ngo nabua singa toka kedengo ena tarai keden na bengarabi ngo ena bulongo na daga tikina na bengarabi ngo na tunda kuni bange na rona daga bate tikina na bailesi ni minsti ni maram bate kerto na bailesi ni BSP toka na ibu madala ni tagi ni sana mata tatiga na ni tugu ya wikimni na wekanda na ndo bate toka mai na nondang nongo turang matanggal wakaki na buwan minista ni marama ngwani ki na boluti ni bulan rabun rabua ni aveti ko na bisa ni mbange
Kay mandana bulungon ni sanata kana bisumi. Era teori lavo may na Westpac, serang kay wara kami sa dolan account din ni BSP. Bina wait so namsaba madala tayo na toma Mm. Vera mo rasambera ni biso tayo na rampange na BSP or na tarela mo siya nga na Westpac. Biso tayo nimpange siya nga ni ba tayo na so minilawo Eba so sambera ni biso tayo na rampange. Mera check tayo na siya nga on account din ni Westpac. Nalacho in on relavo. Amanduindi nga masabar tayo omay. So mini na patapatapa may nampange. Matanito sana so mga na BSP. Nen balimbali virtati na Westpac orto na redam be ni na lutsum bubalila yon rto sende na vidam be ruam be $1 sen $2 sing ila borto do laba ina ci ambange mai ya sana sau masarngo ira atare labutio wala sarnga mai dundu e ba rasenga ni bisu na rambange or irna tare labu ci ngana Westpac bebe pande tai ci na tinama Naka ni tagi ni sana mata tatigen ni tukutu gabi kibini na wekandaran do bato mai ke bakan do tori labu en tambana ni Bulara Ramba ka turi labo may na Westpac sana ro ni riri tigo na bisa en loman ni vida na singango ni sana labo gitu kina na iwata bata pasi wibi Nang gibato sarta nga virta Westpac vida bata bertundu biuta na account ni Bilaka tu sana taraya ni na wika baladiti ko na kena bagi kurita kina nonra ilabo ni biso mina wikanda Okila niti ko ibita nito buto pa siya ni was nito buto pa ya akhirnya mo ni mamadal mandangakin. Ina kami baka ni asaba madalaw to kina na maraminsta na buku ni kiana tumbu na labo ni bisomi. Sena labo ni bibu ke ena lomo ni bulongo kina bulomengo Ubeba madalaw lenga kina balakleka. Ni sabandi te gitu kan tulungan na program. May na program mulile ya. Tulungan na program arto na didi na program ngoni top up na poverty benefit scheme we kemuni kede na torti ngoni labongo na PBS na poverty benefit scheme kemuni asaba lewe na may na fumun roka ni na bakila balele na tigabuni bulongo na nomuni biso me na tumbu tigo na donan ronandol kembali ke bakau torti go donan ronandol enam sulia na mateni tu donan rotal nandol ne ronandol mo na tarana kana tubo na batal ngaki na kian protection allowance wiki muni na toroti ni lawo ni bisus kemuni na tumbu taliti nga na nomuni lawo ni bisom na bulo ruongo na donan dola bulongo na donan dola talanga na bulo mengo wiki muni na toroti na disability allowance na disability scheme kemuni na tumbu tigo na $5 kembali todo ko ni tarati ko $2 ndue buki tigo na ilabu ni bibu ken ko torati ko $2 kembali ke baka ona longolen namba ko na rede na be tumbu balilai may na $2 kinan donan raw $2 kembali $5 na tumbu tigo pa no ilabu ni bibu ken na bulongo Naka lawali usara na ibo madal diri binamen na dotal madana dingul kalek en ngauna boruta ki non ngauna ni baki keli en ready fiji wan ndo moviti ke na FBC TV. Nandang ngauna tigo di baki keli en radio fiji wan ndo moviti ke na FBC TV sana tosar tigo na vital no en nandang ngaunongo okila ni tigo taleson itu bimbi ron na via wande otakatiko en nandang ngaunongo merkila tu na wekanda erndo turi labo may na tambana ni Bulararam. Bina wetsoni awe urel tanga ba lele ba madala membaleta topape Partina tomo mini rua programo poverty benefit wate ina kian protection na tumbu da ichi onan rela bonan $2 ya top up na rua bula ko sita bula September lebor sana ilato nangonongo disability allowance ena tumbu da ena $5 ilimbe erna loma tartar da babuna duindui ina ba samangani matani tuitio ni poverty benefit wate ina kian protection bu abu bale poverty benefit abu bale can protection alalai vida lalair nati ona program manan loman dua abu bale disability batamba indo be irandu dua bale ngai to ba ini ngonra mambe abu na nandu inditio ina I love soliti ayane membaleta top up
Obe baru te inangani to papa bibu engo el amai na matentu Australia bibu ena matentu viti. Na ani bu vale partnership be eti o vira matentu ruango me bibu eti mai ina vira tari labuti ona social welfare. Naka ni tagi ni sana mata tatigen ni itu ya. Wiki bini kanda na ndo batu to mai na nondang nunggu. Terang batangkali semi ke tikutal na itu ni na beba kuria. Na buku ni ulu tangan da bitang no toki na nondang nunggu. Ina wale weekend na wekanda na lewe biti ni barong ti umay na singa lewe binaka ni kwa. Kepa ka ni la koduruma ti wanan rendre na buku ni no monitori la pumay na singa na no. Baka talanga kina na singa ni kwa. Kepa ka ni le reimba ka ni lutu ti wana damu se lutu ti wana no moni visoun. Sendo na ka ni embu ti wana momoni ni lo mataro tigina. Ena buku ni pengarabi. Se na be katula kodurum sa gaiba madala tagi ti wana singa lewe ni kwa. E ti hongo e sona namba ni taleboni. Ukila sambi buti umbagane na ibola mata na buku ni neto na Ministry of Women, Children and Poverty Elevation. Tuki na e bana pa ilisilis. E politiki na e bana namba ni taleboni. Korao nyoni na bitaratarani ki na muni na buki. Ya na Director Social Welfare, Mr. Rupeni Fatiaki, 9904-181. Assistant Director Rachel Arcito, 9907-929. Diwa Saiba Bitu, Diwa Rua Diwa. Bakatanga kina be Miss Rosia B. Kona Diwa Saiba Ba Dua Walutolu. Se 9904-183. Bakatanga kina nungu namba ni talibuni weo. Yana 9907-327. Se na Diwa Saiba Bitu, Tolu Rua Bitu. Ya ke bakau sen rani ngoli kina poli bola kan do bike muni ngona nana ban telefoni era unioni bitar makina bitar makina merani buke na no muni loma tartaro se sona kae ningan reba muni na buke kina era unioni bitar mai na nambongo ke bakau sen ni ngole singira ni ngole kina bol ni bola bitambano go bola kan do bike muni Naka na ai bong madala Wiki mini no kanda na ndo bato mai na nondang nunggu kaya baka itiku na baka taro enda buku ni ulutangan da bitang no tokina runinga itaro to mai na nondang nunggu ena namba di talabo na tolu roro seiba dio dan rau ki na bitu tolu rua diwa seiba ndua rautiko na marama na minista ni marama ngone ki na baluti ni bulan rabun merci ni buniwanga kabaka ki na semi mbuka rau ibawali silistar talanga mai na ministeri ni marama ngone ki na baluti ni bulan rabun ni kuwa enda vital notiko en buku ni bebuke baru takan nonda matinitu en tambana ni bulara ramba me buka ni saba ndini dina tati ko na weekend ndarong to na kena itutuku en nonda ngono ko bombo tinin don na weekend sari wawato ka mo ni taleboni ni sambula binak nonda ngono ni baki keli Bulanda semi Bulanda ka me de mere ndongana taro Satu seksiwa na viambaki. Pag may ngoso sa nadoro na sa ulo Hoy vina wale fum. Fani karachuan. Naka na wali besar na watatar bagi na bagi fum na dakatunga si bagi na kena lawak. Ko vale fomu be ani mer apply te ina bo programa se recertification. Pero ni ibi bukan di tigi mana. Sa barite na to semi recertification we rasembera ni vale fomu membelet ena babu ya on certificate ni tarelavo ndola tu rani ramai vale fomu nango vi rembe abo lama tarti o membeleta Kira-kira bu. RRbo endola tu. Sa tunga ena wa olo ena amba mena muri me rauningi revi ina be kisian dundua me ngi watule watai ina rauni tarai labu talengana ministry sisenga dango na mai songo tu ina ula tolumbe ani sembera maya te buni amba iba ilabu bongo ito sa mai songo ta ina me tu reiva lesu abe lawan bea ni anando sole bibu na vitambanang go da chambe anda policy review da masa bea woti sarti nga nangonango revi lesunga ai lao ni soli labo ni mate ni tu vera bu 80 ina social protection
me so mampe ataro la me mana ngona ngoa $1 taletu. Ento sana warin to mate lever apply tu mai na ngona songo tu inama itu na reida tio ngamai nina apply na ngona ngoa nina ya tu nimbe ngayan satu ratu ndo laini viras apply uti me manda ni sana wara ina to nga vivu eni maten tu meranggila ena tambana mera reida bikisian tu ngoa. Naka, nawali besar na bibandita ki bombo tinindo tale na Wekanda sa wawati ko ni sambulo binaka nondanga una ni bakikili. Mula bina me bano alesi. Mula bina maram minista. Dawal bina buitan na pemlikuar. Akhirnya bina bukarau. Itu tengah nak taro. Ada boleh di top up ni kad di bondo. Dan ini mana sama itu saya $10 juga masa bilang mana tambah ke COVID-19 saat di lepas kamu. Yang orang top up ni $10. Kemudian mana mereka rumah nak dawal. Naka, nawali besar na bata tarumay, marama minsta. Binabalevo taro membaleta ena to sombumbe abibu eni mateni tu membaleta vondo vi enda matua bate ira malmalumo disability bate ira emba yona sanga bulu lava iya nangonang go enda sa ila bate kedechio ndren da rumati o membaleta COVID-19 andren go ay tarasar nga ambula ba ilavo ni benuang go obiti tarai enda kede bono mai raiti o me ina mateni tu ni saya tu bi enda vindrendre membaleta rawa ilabo ba mateni tu sa reda ina mateni tu sopa nua rawa ni mustu apa lelai sombu berani bu so talembe apa nua senga ni adro ina bibu ina mateni tu ena barite imantanga rawe anda amirsa senga tumbe ni dava nangonongo dana ilake tu dolo ba dolo leoni panui biti rasa senga ndava bonoma raitio ina ba mimbia mateni tu abibu berani soliveira na ngonongo metarada onrambula bat enrambula ni mata bupale bantu turei bibu elachi ona omutarongi tio mengo tamba indo na bonto bantu turei di ratarati abibu ini mateni tu ratare bonto tio lebu bira sa ci oro tio ina disability allowance ni mateni tu sa sulero ci bira mateni tu ai lavo ni bibu dio sang bulan dolan tua bula senga social pension scheme $200 tua bula emba yona sang bulu ali malava lebu be ratara ti abibu ini mateni tu ina bondo ina nito ministry ursabu rawati o ina allowance merambula ino irapat ina ramata bale ene balembal ereti o mateni tu menda raida ba matua atambanang goa na ena toso sombuti bondo amunu bondo membaleta ena sanga mateni tu mebu enda kede balengai tu antambula nangonan renden tas tabu chongo Naka, nawali besar na aibo madala marama minista. Dari bilang menendo talamandan na dingulagala kan iberi na gaibo adabari tu na vital no. Ena nguna boruta ki nondanga una ni baki keli ena radio Fiji wana ndo moviti ke na FBC TV. Wati ni wasi ni nonda vital no ena ngono borutaki na nonda ngona ni bakikilo bombo tini ndo tale na Wekanda sa wawati ko ni sambulo binaka. Ya, ni mula bilang. Itu jangan kata balik yang sah musuh itu mulai bangsa nanti ni ulah koyan ni lagi bisa utak kena nunggu bangki na respect kena BSP around dua na kang kuya koyan ni lagi bisa utak. Naka nawali na batatarmai sana soliti ko biro na nonda bulay. Vina valeu ena buguni taro engoli tumia me bakani barita ti moko ni sa musuroro ne bana sandendre wa mengole mele biso takano nambange mo ina westpac kina BSP klani kero saba madalo ti kina na ni oni ngole mai na westpac kina BSP eno muni ndingindi yo ke bakamandanga ni sandingi taka muni na ngole mai na westpac kina BSP etigo na itubutubu ni bengarabi Pertoba dunia telangan na BSP na kena nabukei o ira rabalenga itu rasinra ni kutira yani ena Facebook ni kena tu kita gi maina non rambange maina westpac na BSP itu gona non to third party policy se me katul ni tamata ko na raw ni dada kata kamay na be kam membaliti ko me mata takati mai dona len bonwe ko ya
sesanga ni sebakan di tagiti ko nangunong ko. Baleta ni matatati ko na kahit ko biro na Westpac, baleta na policy ko na candidate party. Beka baleta na BSP to sedakakatati ko nangunong ko. Okla ni nanduangan nanguna lekalekan ko, enaraning gay matatamay, kami narani bibu gubiro na leni bunwa, ko irasingin rani yado may nambang, merabuki, na kaya naman dola binon account di kinambang. Pinakabaliw. Pinaka mambuti ni ndotale na wekanda sa wawati kuni sambulu binaka nantanga ni bakikeli. Ya, ini sambul bina kalau tuale sih. Bulu bina talangan bulan dokai na mengislami marama jadi tokanya. Tutungan wata taro ni kandabu. Ini tunang gawa bun dengan kandabu na bangge kena tunang solusinya ke kuna wata taro ni kandabu kala lebu na bade. Pinaka dari binaka mrona wioka ni mindotal mandana wekande taromai ni sambulu binaka nantanga ni bakikeli. Ni mula binaka. Iya, sambula. Mula pi marama tahu. Gugil siya yan. Untuk cara taruh balata sama manggit juga na sama manggit juga BSP. Enak kan apa me visa ne lay bertunggu na ilabon na lamay na BSP na non account de sa account project. Ni maksudnya ni ba madala talman? Ipakasa pambangkero juga na BSP, Inggrisyon ko yan. Pambangkero juga na BSP. Enak tak apa me virtunggu na kani lakunin mo me tukitak may virtu na nampagay na BSP. Libalo yung na form. Naka nawali mo na ibu madala kimron na wekanda. Naka nabugo ni matay ni taro. Ni matay ni taro kila taro ngi tumbe maikina. Nambang na BSP na nangwale ni kandabu. Na itubo-tubo itigo ba na ministry ni marama. Vate kinambang na BSP o kandabu na bono baturang kandabu lau kelo may biti. Ortungo sa solitu virtu na bauta ni bulono. Kembal orto na biso mitigo man orto na biso mitigo ningo me adova na bulo Disemba. Namba ki mengo itigo ndone itubo-tubo ni orto na gadawirian na rural bank. Ya orto na vingarabi na BSP kortondo vingarabi na tunda kuni korlele. Asa pakatobole may lau may bonombalau. Nanumitigo me bani sa tigo wati na bauta se sa rabiso mi rautigo na ngonongo. Nanumitigo me nangai muoni amba kyongo. Kembal na be Oktoba, November, December gelingarabi kina na dakadaka ni kena binakati merabiso tagi na non rambange. O ira na tigo may na tunda kuni korle bombimbi na wasi lama kandabu. Lau ke na sana baturang alomay biti. Nabugo ni karoni taro. Ukila ni taro moko ni sava account raw tigo BSP. Ukila ni kango orto na talita sarvalebu orto na daw ni vingarabi na BSP. Baleta ni sava account ro titu. Kanga mena daka mena bukay na turangongo merto leitu ni ngaberto BSP ni sa nyoko sava account ro titu bona. Kese nga mena sikobanga ando na bola ni tambanango e bolle kan dondo ba ketigo isuba mena ngole ngamay suba se ketigo may tele u mena ngole may no sorry. Merto may kilanga na bakalisili sorto ni bakalisili sorto no gay daka na non account ya mi bisota gi ban account ni matintu ni bindin de nati ko sati ko ngobe BSP kombenga na kene ba madale na rani rarambe ko Naka may labutongan na vital no kernindo mandangan na itutuko ni bibakan ditaki wir na wekanda rundo to ndo boto tomay yan nondanga una ni wakil maraming minister Pinawat so ni na ministry ito tibutalan ko anday ba iba ilabo po ni matin ito tuwa roto ito bingarabi na batang indang din doon doy dae lewangaw nan daw luto bingarabi ma ito erbi po socho ina viva andita ingani wito na tamban da anggo imam sangay na bisinga metaray da iti nga bingarabi vera lewe biti walu sanga bulu awalu ba dada undolo ito bingarabi tio ina na bisinga ani maraw ta iba lebo be ito tuba ram ito somitaro na bitaro nga ito vera ito viva rara mata ina bitambana eso bina Pina bale nabi bana no mitinga ena buku ni bekemuni na lutu tigo na nomuni be somi sena nomuni buke ba labo ena tiga buni bulongo sa bi bana no mitungain
na fomu esen dolo tinga me bakanya sabari tego tigo na gaiwo tisara na bulo September na moni bulo September kembali si solitigo na ngauna amoni na ngoleani kina boli bolo bola na no motigo ero so bul kando na nitu boli bolo bola eviti na sana tini kaba ngoleani kina ndona boli bolo bola bola kandondo biki muni merawani on le bukei merawani on le ngarabi sartu bara on ndoni vengarabi ena buguni tambanongo merana bukiki muni se merana ngarabi ki muni ena vengarabi oni na bina kata mai bana tambane ni vengarabi ngo bina vale naka da ba bina ti wali ube se membukarau na ibole selesi mai na ministeri ni marama ngwani ki na voluti ni bulan rabu ka waki na wana marama minister ni marama ngwani ki na voluti ni bulan rabu merse ni buniwanga aro mai nanda bulan iti ko na ngauna boro te ngko bina wali usar na nomro tingo mati ko na besureti nro mai bulan iti ko na ngauna boro te ngko sana da batali tingakina na vital no ena nonda ngauna ni paki keli en radio fiji wana ndo mai viti ki na FBC TV na be kamu ni mbutumbua ni kalungat sa